Reka nongere mfate umwanya mbasuhuze nizera ko meze neza mwese mukurikira Inkomoko TV n'abandi mujya mwinteresa kuri Rwanda Born TV mwese twizeye ko mumeze neza aho muri. Twongeye kubana Pascal mu kiganiro. Pascal meze neza? Ndakomeye n'abadukurikiye bose reka tubifurize ibihe byiza aho baherereye bakomeze bakunda ibiganiro byacu. Yego uyu munsi rero tugiye kuganira ku matora y'Uburusiya twatwijeje abantu bushize ko tuzayagarukaho. Amatora mu Burusiya warayakurikiye ese kuki ubona amatora ahangayikishije bimwe mu bihugu byo kwisi? Nkuko twari twabikozeho ikiganiro bushize tubwira abantu ko tuzababwira cya tukagaruka ku matora namara kuba muri iyi weekend ishize no kuvuga guhera ku munsi wo kuwa gatanu kugera ku cyumweru mu gihugu cy'Uburusiya. Rero abantu bakaba miliyoni 100 bose bitabiriye amatora ya perezida, nubwo bamwe bo mu burengerazuba bw'isi batabura kuvuga ko yari amatora yabaringa cyangwa yarangiye, ariko ni amatora yabaye anasiga Vladimir Putin mu buryo budatunguranye n'ubundi yongeye gutsinda, nubwo wenda mu bakandida bagera kuri 4 bari bahanganye nawe n'ubundi harimo abatarabonye n'amajwi. Ni ibintu wibaza ukavuga utari ko ibintu bishoboka bite, ariko icyo tugiye kwitsaho cyane nicyo warumbajije ubundi uburengerazuba bw'isi cyangwa isi yose kubera iki hanze amaso ibyari amatora. Icyambere ni uko ari amatora yagombaga kwerekana cyangwa n'ubundi agomba kwerekana icyerekezo cy'imiyoborere y'isi muri rusange. Twagiye tubona Vladimir Putin n'Uburusiya barushaho kugenda bagira imbaraga cyane cyane mu kwigarurira bimwe mu bihugu byo muri Afurika ndetse n'ibindi bimwe by'Iburayi no muri Aziya. Tukavuga tuti wenda umenya ari uko manda igiye kurangira, ariko uyu munsi yongeye gutsindira indi manda. No kuvuga ko rero abo bose bavuga ko amatora ari ayabaringa nabatewe ubwoba n'ubundi n'ibintu agiye gukomeza gukora Vladimir. None ari amatora kuki abahangayikishije n'abantu bose ubona bayakurikiye, ariko mu nk'amatora y'igihugu cya Ghana nta kintu batubwiye kuki mu Burusiya ukuyakurikiye? Kuri iyi si yaba umuntu ufite amakuru cyangwa utayafite, iyo tugiye muri geopolitike ni impande ebyiri muri iyi si. Hari uruhande rw'uburengerazuba n'uburasirazuba, kapitalisme, komunisme. Uburusiya rero nk'igihugu twavuga ko ari cyo cya kabiri, nicyo gihugu bavuga cya kabiri cy'igihanganye ku isi, nubwo kurankinga ibihugu wenda buri wese yabirankinga ukwe, ariko Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazitiza mbere, Ubushinwa n'Uburusiya bikaba biri aho ngaho mu mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu. Ni igihugu rero gikomeye kigira impinduka mu cyerekezo cy'imiyoborere y'isi, ariyo mpamvu buri wese aba hanze amaso ibigomba kuberayo. Si n'amatora ya perezida gusa, akantu kose kavutse mu Burusiya gakurura amahanga yose akaza kureba akavuga ati ni iyihe mpamvu biriya bintu biri kuba kubera iki? Niyo mpamvu rero ubundi kuki Putin nta mukandida n'umwe afitiye ubwoba? Ubwo ntibigaragaze ko ayo matora ubundi nta n'aba ahari. Ni amatora abantu bita yabaringa nk'uko twari tuvuzeho mu kanya ko kandi ugiye kubireba Putin uyu munsi amaze imyaka 25 muri iki gihugu ari umuyobozi, kubera ko yinjiye mu buyobozi mu mwaka w'1999 hari hariho perezida Boris Yeltsin. Uyu mugabo Vladimir ubwo rero yari intasi ya FSB ni icyahoze ari KGB rero ni Kirusiya, ariko mu Cyongereza ni FSB cyangwa se bivuga Federal Security Service. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano, nicyo rero yakoreraga ubwo yinjizwaga muri guverinoma y'Uburusiya. Kuva icyo gihe rero muri 1999 kugera uyu munsi mu myaka 25 amaze, ukuyemo wenda imyaka 4 ya Dmitry Medvedev 2008-2012, usanga iyo myaka yose ni imyaka yari yiganjemo kongera gusubiza ikuzo igihugu cyahoranye, kandi ubona ko ari ibintu gifitiye inyota binatera impamvu yo kwanga kuva ku butegetsi nk'uko abantu bamwita umunyagitugu, nubwo bamwe bamwita umunyagitugu mwiza. Ubundi Putin Abarusiya bamwe bamuhaye umushahara asanzwe ahembwa yava ku butegetsi, ko bigaragara ko hari ikindi kintu ashaka abantu bataramenya. Vladimir no kuvuga ngo ashobora no kuzarinda apfa ari umuntu ugifite inyota y'ubuyobozi. Ni inyota aterwa no kubona Uburusiya atari cyo gihugu cya mbere ku isi.
kwanga kuva ku butegetsi. Putin ingingo nyamukuru cyangwa intego afite nyamukuru no gushaka kugira Uburusiya igihugu cya mbere ku isi mu bintu byose, igihugu cya mbere ku isi mu gisirikare, mu bukungu. Wenda bwo nta muntu uzi niba byapfa gushoboka ko n'ibindi bihugu bigira amapolicies atandukanye bikoresha, ariko mu gukanga isi, mu kuvuga rikijyana ku isi, arashaka Uburusiya buba igihugu cya mbere. Mu gihe rero ibyo bitazageraho, n'ubundi azakomeza hindagure amategeko y'imbere mu gihugu amwemereye gukomeza kwiyamamaza. Uyu munsi yatsindiye manda, ariko n'ubundi nta muntu ufite icyizere ko iyo manda nirangira azavaho. N'ubundi hazahimbwa izindi policies mu gihe Imana izaba ikimutije ubuzima, n'ubundi azakomeza kuyobora kiriya gihugu kugeza igihe imbaraga z'umubiri zizaburira. Watubwiye ko ubundi ukurikira politiki y'Uburusiya cyane, ese tanga ibimenyetso byerekana ko Putin ubundi abaturage bakimukeneye mu Burusiya. Icyambere nigeze kuvuga ingingo 3 zituma abaturage b'Abarusiya bashobora kumukunda. Icyambere, mbere yuko ajya ku butegetsi, iki gihugu cyari igihugu cyacitse amazi kuva Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zasenyuka mu mwaka w'1991. Witwa Boris Yeltsin akayobora icyo gihugu imyaka 8 kugera muri 1999. Cyari igihugu giciriritse, cyari igihugu kimeze nka za Rumeniya. Ibihugu byahoze kumwe nabyo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete ntabwo washoboraga kuba wabitandukanya n'Uburusiya bw'icyo gihe. Aho Vladimir aziye, icyambere yabasubije ijabo. Icyo twita ijabo mu Kinyarwanda ni nk'igitinyiro cyangwa kwishyira ukizana no kuvuga rikijyana. Abo muhanganye ntibakwita umuntu uraho gusa, ahubwo ukaba uri umuntu w'igihangange. Yasubije ubuhangange rero n'igitinyiro igihugu cy'Uburusiya, cyo ni icyambere. Icya kabiri, igihugu cyateye imbere mu buryo bugaragara, haba mu masekiteri atandukanye, habe mu buhinzi, ubworozi. Ntabwo baba bateye imbere cyane, ariko baba bafite ubworozi bw'inka cyangwa se inyamaswa zitanga ibikomoka ku matungo birimo inyama n'amata, baba bateye imbere cyane. Ubworozi, ubuhinzi rero, iterambere muri tekinoloji, iterambere kandi mu bwikorezi no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na peteroli, ibyo byose byateye imbere ku gihe cya Vladimir. Ikindi, yubatse igisirikare gikomeye cyane isi yose itinya. Uburusiya kandi ndabibutsa ko ari cyo gihugu gifite intwaro nyinshi za kirimbuzi kurenza ibindi bihugu byose. Ibyo byose byabaye ku gihe cya Vladimir. Abaturage twebwe ntabwo turi mu Burusiya, tubivuga nk'abasesenguzi bibereye ku ruhande, ariko iyo urebye ibyo bintu byose bibaye biri mu gihugu, kandi umuturage wenda akaba afite bya bindi by'ibanze bikenewe kugira ngo ubuzima bukomeze cyangwa bugende neza, nta muntu utamushyigikira. Yego. Kuba Putin yaratinye ko abantu bavuga ko intambara kandi idakenewe batiyamamaza, byerekana ko iyo ntambara idakenewe. Iriya yari intambara nk'uko twigeze kubivugaho n'ubundi 2020, ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho hari amatora. Yari amatora bivugwa ko Uburusiya bwivanzemo ndetse bukayahindurira icyerekezo, intsinzi ikajya hitagombaga kujya. Nubwo ariko iyo ugiye kureba n'ubundi muri campaign zo kwiyamamaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump nubwo bivugwa ko Abarusiya bamufuje kujya ku butegetsi, ariko nawe bitewe na propaganda cyangwa icengeza amatwara yari afite yiyamamaza mu myaka ya 2015 imbere mu gihugu cye, hari abaturage benshi bamushyigikiye. Hari ubwo wasanga wenda gutsinda n'ubundi yari gutsinda, ahubwo urwo rujijo rugaterwa n'uko Uburusiya bwabijemo. Icyo nari mbivugiye nuko Uburusiya busanzwe bushoza intambara runaka kugira ngo bugire ikindi gikorwa butegura. Uyu munsi amatora ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete cyangwa Uburusiya bw'iki gihe ntabwo yigeze asakuza, ntabwo yigeze azamo imyivumbagatanyo, ntabwo yigeze yandikwa mu bitangazamakuru cyane ngo usanga abantu barimo no kwibaza impamvu Vladimir yatsinze ku bwiganze bw'amajwi bungana 87%. Ahubwo abantu bumva ko ari ibintu byabaye mu kanya nk'ako guhumbya bikarangira. Intambara rero ya Ukraine ku Burusiya ntabwo wavuga ko idakenewe. Mu gihe cyose twarabivuze, mu gihe cyose OTAN n'ibihugu biyibamo nyine byose muri rusange bitaragaragaza icyerekezo gifatika mu by'ukuri, icyerekezo mvugo no kumanika amaboko bakemera ko batsinzwe cyangwa bakazana abasirikare bakarasa Uburusiya. Mu gihe ibyo bitaraba, intambara izahora, kubera ko Vladimir wahora avuga ko intambara ya Ukraine yayishoje mu rwego rwo kubuza kiriya gihugu kwerekeza mu muryango w'ubufatanye mu gutabarana mu bya gisirikare hagati y'ibihugu biri mu majyaruguru ya Atlantique, ari byo bita OTAN.
Putin azwiho nk'umuntu ukunda kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Yego. Se azakomeza uwo mujye muri imanda? Njyewe ntabwo iyo ngingo nemeranya nayo cyane, usibye wenda nko kuri no Ukraine nabwo igiye kureba usanga mu burengerazuba bw'isi aribo bakora ibyo bintu warumbajije. No kuvuga ngo igihugu cy'Uburusiya usibye gushoza intambara muri Ukraine, ikindi gihugu bigeze gushoza intambara ni igihugu cya Georgia mu myaka za 2008, ikindi gihugu bigeze gutera ubwoba nubwo batagiteye ni igihugu cya Lithuania mu gihe nacyo cyari kivuze ko gishobora kwerekeza muri OTAN, baza kigabaho ibitero by'ikoranabuhanga bahagarika ubuzima bw'igihugu mu minsi mikeya yo kubereka ko byose bishoboka, ni nko kubaha gasopo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byagiye bigaragazwa ko biba bifite impamvu ifatika, bitandukanye n'ukuntu Amerika izigashinga ishami ry'igisirikare ku mugabane wa Afurika, ubwo ni Africom, ariko ugasanga icyo gisirikare kibereyeho mu gufasha mu kujyana imitungo y'abanyafurika muri ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko Amerika. Twagiye tubibona intambara zo mu bihugu byo muri Sahel, twagiye tubibona mu Barabu, ubuhirikwa ry'ubutegetsi, byose byabaga ari ibintu bishingiye ku gisirikare cyo mu burengerazuba bw'isi. Putin rero kuvuga ko azakomeza kwibasira ibihugu cyangwa kuvogera ubusugire bwabyo, ni ibihugu bizaba mu by'ukuri biri ku ruhande rw'abanyamerika n'uburengerazuba muri rusange. Ubwo twizeye ko agiye kubana ibihugu neza nta politiki. Ibihugu ni ukuvuga ngo ibihugu byose bishobora kuba ari ibikoministe azabana nabyo neza. Baravuga ngo uburengerazuba bw'isi ideoloji zabo ni iza gikoroni, ni ideoloji zo gukoroneza. Ibitekerezo byabo biba biri mu kwigarurira igihugu bakakiyobora mu buryo wenda butagaragarira amaso ya buri wese, ariko bakakiyobora. Mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa byo bivuga ko ntago bigira ideoloji zo gukoroneza ibindi bihugu. Binagaragara ko amateka yerekana ko mu kinyejana cya 20 ibyo bihugu byagiye bifasha ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika kwigobotora ubukoroni bikabona ubwigenge. Ni ibihugu byo bivuga ko uburengerazuba bw'isi n'abatwara bagamije gukoroneza ibihugu, mu gihe Uburusiya bwo ni ibihugu bigomba guharanira cyangwa kurengera ubusugire bwabyo gusa, bitagamije guhungabanya inyungu z'ibindi bihugu, cyane cyane ibinyantege nkeya cyangwa ibihugu bitoya. None ibyo gwerekanya imfungwa n'uburengerazuba bimeze bite? Hanyuma Alexei Navalny nawe yari kuzoherezwa cyangwa ni amayeri yo muri politiki? Amayeri yo muri politiki ariho, ariko ibi bintu Vladimir ubundi dukwiye guterwa ubwoba no kuba atarabitangaje mbere y'amatora, nakaba bitangaje nyuma yuko bigaragaye ko yatsinze amatora. Alexei Navalny amaze gupfira muri gereza nk'umuntu utaravugaga rumwe n'ubutegetsi, abantu bose bategereje icyo perezida w'Uburusiya ashobora kuvuga nka statement agaragaza nyine uruhande ahagazeho muri urwo rupfu. Abantu barategereje baraheba. Ejo rero nibwo yatangaje ko ahubwo uriya nawe ari mu bantu yateganyaga guhererekanya n'uburengerazuba bw'isi nk'imfungwa. Ibi bintu ni ibintu bifite ijambo rikomeye, abantu badukurikiye tuzabibakoreraho ikiganiro, ariko ni ibintu byagiye biba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu myaka 100 ishize n'Abasoviyete bagahererekanya imfungwa. Ariko wamenyekanye cyane utuma n'ibi bintu bihora bigaruka mu bitangazamakuru ni umunyamerika witwa Edward Joseph Snowden. Uyu nguyu yabaye umukozi ukomeye cyane wa CIA, urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi ariko bukorerwa hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anakorera n'ubundi n'ikindi kigo cy'igihugu gishinzwe umutekano cyane cyane biciye mu butasi cyitwa The National Security Agency cyangwa se NSA. Snowden rero mu mwaka w'2013 yashinjwe ibyaha byo kugurisha amabanga y'igihugu, ashinjwa kuviola itegeko ryiswe espionage 1917. Ubwo ni itegeko nyine rirwanya ubutasi ryo mu 1917 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinze nyuma y'uko intambara y'isi ya mbere ivutse, ndetse bikagaragara ko izi leta zagiye zigira uruhande zibogamiraho. Zashinze rero itegeko rirwanya abakozi ba leta mu rwego rwo kuba bakorera ibindi bihugu baneka igihugu. Snowden rero yaketsweho ibyo byaha ndetse arabihamwa, ndetse yamburwa uburenganzira nk'umukozi w'ibyo bigo, birangira ahungiye mu Burusiya anahabwa ubwenegihugu. Uyu munsi Edward Snowden ni umuhanga cyane,
ariko afite n'ubwenegihugu bw'Uburusiya. Hari uburyo rero ubwumvikane bw'ibyo bihugu byombi bwagiye bubaho bagahererekanya imfungwa. Biriya rero byo kuri Alexei Navalny byarashobokaga cyane, niba atari amagambo ya perezida, mvuga ko byashoboka kubera ko si ubwa mbere byaba bibaye. Ese Alexei Navalny ni Umurusiya, ni Umunyamerika? Ni Umurusiya mu maraso. Bari kumwerekana Amerika gusa. Ntabwo avuga rumwe na leta y'Uburusiya. Muri speech ze abantu bazikurikiraga kiriho, ni umuntu wakunze kugaragara avuga ko ari ku ruhande rw'uburengerazuba bw'isi. Akaba ari byo bintu wenda Putin ari kumwohereza muri Amerika bivugwa ko yakoranaga nayo. Kuvuga ko Alexei Navalny, hari na benshi badatinya kujya kure ngo bavuge ko yari intasi y'Abanyamerika nubwo yakoreraga mu nzego z'ubutabera z'Uburusiya. Ntabwo benshi bajyaga batinya kuvuga ko ari intasi y'Abanyamerika. Binavugwa ko rero ariho hantu ari kuzasubizwa, kubera ko ibyo bintu wenda Putin yabitangaje amaze kuvumbura icyo kintu tuvuze cy'uko ashobora kuba akorana nabo. Noneho ni Umunyamerika ufite n'ubwenegihugu bw'Uburusiya? Ni Umurusiya ahubwo ufite ubwenegihugu bw'Umunyamerika. Kubera ko tuvuze ko ari Umunyamerika ufite ubwenegihugu bw'Uburusiya, twaba dushatse kuvuga ko yavukiye muri Amerika wenda anakurirayo. Ni Umurusiya ahubwo ufite na nationalite y'Abarusiya y'Abanyamerika, nk'uko n'abandi bantu benshi bagenda babikora. N'uwo Edward Snowden, hari n'indi liste ndende cyane y'abo bantu. Yego. Ese Putin yakoresha intwaro za kirimbuzi muri bino bihe turimo? Kuko ndi mu bantu nge bemeza ko atatekereza kabiri mu kuyohereza. Yego, no kuvuga ngo nk'uko kuri no si hari ibihugu bitagera no ni ibihugu nk'icumi byonyine, ariko ubundi babara ibihugu 9. Icya 10 cyo ntabwo kiremezwa neza, ariko babara ibihugu 9 bitunze intwaro za nuclear, intwaro biti z'ubumara. Leta rero zunze ubumwe za Amerika nk'umupolisi w'isi, nk'uko abantu badahwema kubivuga, nicyo gihugu ubona buri gihe kiba cyerekana icyerekezo cya buri kintu. Uyu munsi Uburusiya, abantu bibaza niba Putin yakoresha ziriya ntwaro. Igisubizo ni yego, ariko harimo clause cyangwa ingingo ivuga ngo yazikoresha ari muri bwa buryo bwo gukura igitekerezo mu mutwe w'uwo ari we wese uteganya gutera Uburusiya. Bazita arme de dissuasion, cyangwa se ni intwaro zo kugukuramo igitekerezo. Bamwe bavuga ngo nitukurashisha ino ntwaro uzahita wibagirwa ibintu byo kuzongera gushoza intambara, nk'uko byabaye ku Buyapani muri 1945 buterwa bomba atomique mu mijyi yabwo 2. Ni igitekerezo bivugwa ko cyasize mu mutwe abayobozi b'Abayapani bari bakiriho icyo gihe, bicuza n'impamvu bagiye mu ntambara. Urumva bagiye mu ntambara bazi ko bashobora kuraswa bisanzwe, ariko iturika ryababayeho ryabasigiye isomo rikomeye. N'Uburusiya rero bivugwa ko bushobora gukoresha ziriya ntwaro ari uko uburyo bwose bwa nyuma bwo kwitabara budahari. Ni ukuvuga ngo ziriya ntwaro ni plan Z, ntabwo zishobora gupfa gukoreshwa. Erega n'ibindi bihugu birazifite, kandi ikindi ziriya ntwaro zikoreshejwe nta muntu wahomba ari umwe, bose bahomba. Ariyo mpamvu kuzikoresha tubiha amahirwe makeya, kubera ko bafite indi mipango myinshi yo kwirwanaho. Byanga bikunda ukurikira geopolitike y'Uburusiya nyamukiranya mipaka. Ese kuri buri mugabane ubona Putin ari ibihe bihugu akeneye kugira ngo ibyo yifuza mu gukinagaza imbaraga za Amerika bigerweho? Dore ku mugabane w'Iburayi ubona ari ibihugu byabimufasha? Igihugu ku mugabane w'Iburayi, ibihugu wenda avuga rumwe nabyo ni ibihugu wavuga ko bikomeye mu rugero, ntabwo bikomeye ku rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nibaho ashyigikiwe n'ibihugu twavuga byo mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'Uburayi. Ubwo nimvuga uburasirazuba bw'amajyaruguru bishyigikiye Uburusiya cyangwa biri kumwe nabyo, icya mbere ni igihugu cya Turukiya. Kiriya ni igihugu gikomeye cyane nacyo mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'ubukungu. Ni igihugu nubwo kigenda kibasirwa n'ibiza, ariko ni igihugu gikomeye bitewe n'uko uyu munsi gifite ijambo mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati, kandi gihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mugabane w'Iburayi ntabwo hakeneye ibihugu byinshi, ahubwo ibihugu byinshi akeneye n'ibyo muri Aziya. Nimba Ubushinwa ari buri ku ruhande bwe nk'igihugu gikize haba mu buryo bwa gisirikare n'ubukungu, akaba afite igihugu kivuga rumwe, igihugu cya Korea y'Amajyaruguru, ubwo ni Repubulika ya Rubanda rw'Abanyakoreya niko bayita, Repubulika y'abaturage ba Korea nyine, ubwo ni Korea ya Ruguru. Icyo gihugu nacyo kivuga rumwe nawe. Ikindi nuko ibihugu akeneye, nubwo turi kwibanda ku mazina yabyo mbere na mbere, ariko akeneye ibihugu bifite stabilité économique mbere na mbere, kubera ko twabonye ko intambara muri iyi si, intambara zigezweho cya mbere zitsindwa n'ubukungu. Uko uhagaze mu bukungu
nibyo bitsinda intambara. Uyu munsi ibihugu bimwe na bimwe bitsinda imitwe y'inyeshyamba bikayinesha atari uko biyirusha abasirikare cyangwa abarwanyi, ahubwo kubera ko byayirushije intwaro zigezweho bikayitsinda. Uyu munsi Putin nk'umuntu uzi ubwenge cyane, umugabane wa Afurika n'umugabane munini, banavuga ko mu mateka kwirengagiza no muri jewe isanzwe kwirengagiza umugabane wa Afurika bitewe n'ukuntu ungana n'abaturage ufite ntabwo bishoboka. Umugabane wa Afurika ubarirwa muri miliyari 1 na miliyoni hafi 300 z'abaturage. Ni abaturage benshi. Umugabane wa Afurika niwo mugabane ufite abaturage bakiri batoya kurenza indi migabane. Urwego rw'umuryango w'abibumbye cyangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abaturage ku isi ryanavuze ko mu myaka nk'icumi iri imbere ushobora kuzajya ureba mu bantu 10 bari ahantu hamwe ugasanga harimo nibura abaturage 3 b'abanyafurika. Ubwo no kuvuga 1/3 cy'abantu bari hamwe bashobora kuzajya baba ari abanyafurika bitewe n'uko ari umugabane ufite abantu bagifite ingufu. Gushaka gukorana nawo cyangwa gusatira gukorana nawo cyangwa nyine kugira ubufatanye buteye imbere n'umugabane wa Afurika harimo kwigarurira ibihugu no kumwumva abayobozi b'ibyo bihugu akaba yakorana nabo mu rwego rw'uko azabakenera mu gihe kizaza. Umugabane wa Afurika ufite ibintu indi migabane yose ikeneye. Uyu munsi turakennye, baranadukoloniza, baraza bakadukora ibyo bashaka, ariko uyu munsi nta mugabane wapfa gusanga urimo umutungo kamere kurusha Afurika. Nubwo wenda imigabane minini nka Aziya n'ubundi naho bihari, ariko ubusanga bibarwa n'ubundi ku butaka bwa buri bihugu. Naho hari ibihugu byinshi biteye imbere, ariko muri Afurika usanga hari umutungo kamere mwinshi kurenza ibihugu biteye imbere. Ariyo mpamvu rero gushaka gukorana n'ibyo bihugu byo muri Aziya na Afurika ni ikintu kizamufasha kugenda aganza ingufu z'Abanyamerika n'uburengerazuba bw'isi gahoro gahoro. Uko byatangiye ntabwo twari tuzi ko uyu munsi byagera aha ngaha bigeze ku rwego yakwishimira. Ko bigaragara ko Putin gukonvenka Abanyafurika ngo bamufashe mu guhangana na Amerika bizagorana igihe utabaha fandi, igihe urubyiruko rw'Abanyafurika rutarumva ko ibura ari wari ubuzima gusa. Yego. Donc nako bafata kwiburayo wari ubuzima cyane. Uyu muntu ateye imbere ngo ajya kubiburayo. Putin azabigusanya gute kubyo n'umuntu utera imbere ajya kubimoso? I Moscow ni mu Burayi, cyo ni cyambere. Ni mu Burayi nubwo wenda yo tuvuga wenda Moscow ni Burayi geographical ariko sawa. Yego. Sawa. Ni igihugu kinini, igihugu gifite abaturage bakeya cyane ujyanyije n'ubutaka. Buri ikintu cyambere kigoye no mu Banyafurika kuba nyine yabakonvenka nk'uko bivuga. Icyambere ni iyi myaka myinshi cyane y'ubukoroni bw'uburengerazuba bw'isi. Kugeza uyu munsi byonyine icyitwa inzitizi z'ururimi hagati y'Uburusiya na Afurika ni ikintu gikomeye cyane. Kuba muri Afurika abantu batashobora kuvuga cyangwa bumva Ikirusiya mu buryo bworoshye nk'ururimi gakondo rw'imbere mu gihugu ni ibintu bigoye. Vladimir iyo ari kuganira n'itangazamakuru mpuzamahanga ashobora kuvuga Icyongereza, ariko iyo arimo aravuga ibijyanye n'igihugu cye cyangwa bibwira b'imbere mu gihugu n'ab'amahanga makeya atabwira bariya bahanganye nawe, akoresha ururimi rw'imbere mu gihugu. Nawe arabizi ko ari ibintu bifata igihe kirekire, bizafata imyaka, kubera ko nimba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimaze ibinyejana birenga 2 bikoronije umugabane, ntabwo ibyo bintu byahinduka mu minsi mikeya. Icyakora Putin yatangiye iyo transition, ariko ntabwo ari uzabirangiza kubera ko azapfa bitararangira, kubera ko ni ibintu bizafata igihe kirekire. Yego. Ibintu byose bikorwa n'ubukungu. Ko bigaragara ko ubukungu tugenderaho ari bari abantu babukora twita Abanyaburayi, twita Global North cyane. Bivuga ngo bashaka gushyira mekanizme z'ubukungu, babona Uburusiya bamaze kuyadapta bagahita bazana bajya mu laboratoire bagahimba indi fomu ya ekonomi cyane, kandi ugasanga isi yose ijya muri uwo irayoboka. Niba mugiye muri uwo mujyo rero urumva babatanze resulti, mwebwe muraguma mugendere mu byabo. Nuko bimeze. Hari amakuru avuga ko bashaka guhimba uburyo bwa ekonomi bundi igihe Putin yakwadapta ubwo ubusanzwe. Yego. Ese n'ibyacu intege n'Abarusiya mu guhangana nabo bantu?
ni ukuvuga ngo Uburusiya nk'igihugu giteye imbere cyane muri tekinoloji, ibyo nabo barabitekereza kubera ko transition yo gushaka kubirindura uburengerazuba bw'isi, reka tuvuge muri Afurika cyane cyane, ibyo bintu byatangiye nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwo mu Barabu, cyane cyane ibyiswe Printemps Arabe guhera mu mwaka wa 2012 kuzamura, nibwo ibyo bintu byatangiye cyane, nubwo ibyo bihugu by'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa bitahoyemye gukorana n'umugabane wa Afurika gahoro gahoro, ariko uyu munsi ni abantu bamaze kwerura kugeza ubwo Vladimir atumiza inama n'umugabane akakira abajenerali bahiritse ubutegetsi muri Afurika. Urumva arimo arashaka kubigarurira, arabizi ko abantu ahanganye nabo ni abahanga ku rwego rushobora kuba runamurusha mu bijyanye na tekinoloji, ariyo mpamvu icyo kintu nawe atabura kugitekereza. Ahubwo ngewe ntekereza ko ikintu azakora, abanyaburayi nibamara guhimba ubundi buryo bwa ekonomi buganza nyine cyangwa buca intege Uburusiya nyuma yo kwigarurira ubuhari, ntekereza ko bizabanza guterwa na reaction abo ngabo abagenerwa bikorwa bazagira. Icyo ni icyambere. Nimba uyu munsi muri Afurika, reka dutanga urugero rw'ubukerarugendo. Niba ubukerarugendo uko tububona, inzira bukorwamo, uko bukorwa nyine byose ubusanga ari ibintu bishyira imbere imico yo mu burengerazuba bw'isi. Iyo twaba tureba ku mateleviziyo, twaba dusoma ibinyamakuru, hose usanga inkuru cya kibazo cy'ururimi rugoye, dukoresha indimi zo mu burengerazuba bw'isi. Bahora bahimba nyine uburyo bwatuma tutava mu murongo wabo, kandi kuvamo biragoye. Icyo rero Putin yakora cya mbere ni ukubanza akigarurira uburyo buriho uyu munsi. Nabyo ntarabishobora, biri mu nzira ariko ntibirashoboka. Namara rero kubigeraho nibwo ashobora gutangiza nawe izindi polisi niba bifitiye ubushobozi, mbere yuko abo bazikora akaba yabikora avuga ati ndi nko mwigerageza, ariko nanone igerageza rijyana n'ibikorwa. Kumwe umuntu yubaka inzu akanayibamo itaruzura, akayuzuza ariko anayibamo. Ubundi umuntu wese uri hano ku isi arabizi neza ko demokarasi ikora ibintu byose no kureka abantu bakishyira bakizana mu bijyanye n'imitekerereze. Ese igitugu cya Putin ntabwo kizatuma hari ibintu atabasha kugeraho? Igitugu cye imbere mu gihugu nta kintu cyamubuza kugeraho, kubera ko iyo urebye ukuntu inzego yazubatse mu gihugu imbere, usanga nta bw'inyigamburiro buhari bw'umuntu utavuga rumwe nawe. Aho ngaho rwose ibintu bijyeho umucyo imbere mu gihugu, uba umwemera cyangwa utamwemera utegetswe kuyoboka. Twagiye tubona ingero nyine z'abantu bagiye bapfa mu buryo butunguranye, kandi ubona ari abantu bo hejuru ku gasongero muri za mpande zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir. Hanze y'igihugu rero kino gitugu cye nicyo kiri gukora, kubera ko ubwo butware bwose arimo kwigarurira cyangwa ayo matwara arimo aragenda yinjiza mu bindi bihugu agafata, ntabwo yaca mu nzira ya diplomasi y'ibiganiro. Ni inzira yo gushoza intambara ukarasa, abantu bakabona ko bakwiye kugutega amatwi. Duha ishusho y'uko ubukungu bw'Uburusiya n'ubukungu bw'Uburayi biri kubyigana binyuze muri BRICS, n'ibyo twita Global North. Yego, ishusho ya mbere buriya turatanga urugero, turifashisha urugero rw'ibihano by'ubukungu Uburusiya bwafatiwe nyuma yo gushoza intambara mu gihugu cya Ukraine, bagahagarika ngo intwaro, bagahagarika ibintu byose babugemuriraga barabihagaritse. Ariko bibagiwe ko igihugu bafatiye ibihano by'ubukungu cyari kimwe mu bihugu n'ubundi nabyo bifite ibintu bibaha. Duhora dutanga urugero kuri gazi. Uburusiya nta gihugu kuri ino si ya rurema kiburusha gucukura no gutunganya gaze nyinshi ku isi. Ikigo cya Gazprom ni ikigo cyabo nyine birumvikana cyakomeje gukora kinaderivaringa cya gitanga gaze ku bihugu byo hanze y'Uburayi ndetse no mu Burayi, ndetse na bimwe mu bihugu byari byarafatiye icyo gihugu ibihano. Ahubwo ibyo ngibyo warumbajije, reka tubivuge dushyizemo Ubushinwa. Uyu munsi Ubushinwa ntabwo buri ku ruhande bw'ibihugu byafatiye Uburusiya ibihano by'ubukungu, kandi Ubushinwa ni igihugu gikize cyane. Nimba igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya bivuga rumwe, biri ku murongo umwe, bivuze ngo ibihano by'ubukungu ntabwo bigishoboka, kubera ko ibyo bihugu ubwabyo bifite ubushobozi bwo kubaho bidakeneye ibintu biva mu Budage, mu Bufaransa, muri Amerika, kandi bikabaho. Uyu munsi rero ekonomi zombi ziri kubyigana, kubera ko kera mu myaka yashize, sina kera cyane, uburengerazuba bw'isi bwafatiraga ibihano by'ubukungu igihugu kigahita gisenyuka.
kikazamo intambara, kubera ko icyo gihe ibintu byarashobokaga cyane, byari binaremereye. Uyu munsi rero ibihano by'ubukungu nimba bidakora, ni ukuvuga ko ekonomi y'ibyo bihugu byombi n'abandi babyishingikirizaho nk'izo za Turukiya na Korea y'Amajyaruguru, ekonomi zabo zirimo stability, zimeze neza. Niyo mpamvu rero twavuga ngo ubwiganze bw'uburengerazuba bw'isi mu bintu byinshi buri kugenda butakaza imbaraga bitewe n'uko Uburusiya bwariteguye mu mpande zose. Ko bigaragara ko peteroli y'Uburusiya rwose mu minsi iri imbere izagwa mu mazi gashira se, urabona ko ba nyiri ekonomi yo guforoma ubundi buryo bwa energy. Yego, ubwo ngubwo Uburusiya peteroli ntabwo izabura amasoko. Peteroli iramutse ibuze amasoko niyo yabura, reka tubare yabuze amasoko. Peteroli ntabwo izabura amasoko, ngo na gazi ibura amasoko, zahabu ibura amasoko, ingano zibura amasoko. Uyu munsi ubuzima bwa buri munsi bw'abatuye isi bushingiye ku kurya. Umuntu wese udukurikiye adukurikiye kubera ko yariye cyangwa ashaka kurya. Kurya nicyo kigenga isi. Uyu munsi Uburusiya buri mu bihugu nka 2 cyangwa 3 bya mbere bigemura ingano nyinshi ku isi. Ubwo rero uyo peteroli umushinga wayo uzaba waguye mu mazi, bavuga ko bagiye kuyifatirana muri izo ngufu nkeya cyangwa muri uko gutsindwa kw'imihindagurikire y'ubucuruzi bujyanye n'ibikomoka kuri peteroli. Uburusiya nabwo buzahimba politiki ishingiye ku byo kurya, kubera ko nta kindi gihugu gifite ubushobozi bwo kuzabona ibyo kurya kigemurira ibindi bihugu nk'uko Uburusiya bwabigenzaga. Bivuze ngo azaba ari one situation. Abo ngabo bazareba bavuge batari ko se gukomanyiriza kiriya gihugu mu bijyanye na peteroli nacyo nigikomanya mu bijyanye n'ibiryo bizagenda gute, bo bazareba aho bakungukira hanyuma babyihorere. Ese nyuma yuko Putin atsinze amatora, Ukraine azayamaho cyangwa azaguma yibe ingano? Putin yatsinze amatora, ariko gutsinda amatora kwe ntabwo bivuga ko wenda intambara yahita yireka, kuko ntabwo yayishoje kugira ngo abone amajwi. Yayishoza atayishoza ntabwo yari kubura gutorwa cyangwa gutsinda amatora. Ahubwo bino bihugu byo mu burengerazuba bw'isi biri kwishyira hamwe, ubona ari byo bifite urufunguzo rw'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Duhora tubivuga, OTAN cyangwa se uwo muryango, kwinjira muri OTAN kwa Ukraine nicyo cyateje intambara. Kuyigabaho ibitero no kuyitwarira tumwe mu duce, ibyo byose byari ukuyereka ko bishoboka ko kujya muri OTAN bifite ikiguzi cyo kwishyurwa. Gushaka rero kurangiza intambara bishingiye ku kuba ibyo bihugu na Ukraine irimo, nyine ibyo bihugu bishyigikiye na Ukraine irimo, byagira gutya bikerekana uruhande biriho, bikavuga biti turayamanitse, igitekerezo cyo kujya muri OTAN turakiretse. Mpamya ko icyo gihe intambara ishobora guhagarara, cyangwa se tugiye kurasana n'Uburusiya, utsinda ubwo azasigarana ijambo, kuko umuntu watsinze intambara niwe ushyiraho amategeko. Ntabwo abantu bagiye bakurikira imbwirwaruhame za Donald Trump muri iki gihe cyo kwiyamamaza, nubwo abantu wenda bakunda kumwita umunyarwenya cyangwa umuntu uvuga ibintu biri bizarre bisa n'ubusazi, ariko yaravuze ngo abona Perezida Volodymyr Zelensky ari umucuruzi kurusha uko ari umuyobozi w'igihugu. Ibyo yabivugiye ko uyu munsi Zelensky kuva yaterwa yagiye arira kohererezwa inkunga, agahabwa ubufasha bwa gisirikare, ubw'intwaro, bw'iki, ariko abantu bareba ibyo bintu yahawe mu by'ukuri. Nimba Ubufaransa bwaragufashije, Ubudage, Amerika, OTAN yose ikaba yaraguhaye intwaro ikaguha n'ibiki, ibyo bintu niyihe mpamvu bidafite icyerekezo ngo byerekane nyine ubushobozi bw'ibyo bintu mu ntambara? Intambara uyitsinde cyangwa uyitsindwe bigaragare ko ntacyo bakoze. Trump rero niho ahera avuga ko uriya mugabo agamije gukomeza kuyobya uburara, abantu bakibwira ko wenda ari mu ntambara cyangwa ari mararira. Ni wamwaye Trump yamwiswe wa mwana muri udakurwa urutozi, ngo avuga ko azakomeza kurira, bakomeze bamuhanga amaso, bamuhe n'ubwo bufasha, ariko mu by'ukuri ntabwo intambara ya Ukraine ishingiye ku bushobozi buke bw'intwaro, niko bivugwa. Kandi nawe iyo ubirebye niko ubibona, kubera ko Uburusiya bwo buyitwara gakeya, kubera ko igitekerezo cyo kujya muri OTAN mu gihe kitarashyirwa mu bikorwa nta kintu Uburusiya bibutwaye. Yego, reka dusoze rero dushimira n'abadukurikiye. Hari umukunzi wa Channel Inkomoko TV yanyandikiye ambwira ko twazaganira ku nkomoko y'ubuzima hano ku isi, by'umwihariko twibanze ku nkomoko ya muntu, duhereye ku twita Homo erectus, tukagera ku muntu w'uyu munsi bita Homo sapiens. Nawe utari muri icyo kiganiro. Murakoze cyane.